abebembezi kurwo mode nka Rukindo Kicwamba Bunusya Rwenjeru n'ezindi z'urukwinga ni 10 nibo bayakire mbubezi okugenda kuza kuzigabira abahingi mu byanga byabo. Rita twasabwahika umunyeshenjero kazahabwa Mbarara City yahabura abahingi ngo muhingi murungi tareba higuru kwihareba mu itaka. Umuhingi areba ngahe ahansi tareba higuru embibo ye bicoreji neyo kuhiga abantu ukubasa kuhinga tukabone byo kurya ukubasa kuhinga tukabone akasente yagira ngo kwingo bwa hati na mnonga abantu abari kutura mu town tikirkwetengesa itaka rihango. Umuntu wasa kwebuza utumwene ko mu town nini mbasa kuhinga hariho nebinde byongere byo kuhinga bindi bibasa kuba bitari bicori uhinge dodo wasa kuhinga sukuma wiki no wasa kuhinga cabbage. Bamwe mu bahingi abatunga embebezi hino bahauze bahereza abahingi batahi babo. Twaza kubinga bworo twaza kubinga enjara umuhingi yahinga yinjaka yebera umwana we mu mashomero school fees yagifuna arisi yafuna intasi y'umuka nipegemenyeto yona twafuneje mbubo tuye twatamise munonga na gace nakahango tubase kujya twika mutaga nyubamu. On program za government ezindi erizova government yahereza district ya Mbarara obutimba bw'ensiri kwate ubutimbo bukana mu bugabe kurungi mutakabugabira mu nganda tutakabugabira mu dini. Obutimbo ubu bwatongoza bwo mujekero wa president habwa district ya Mbarara imekatera kandi yabukwasa bebembezi hamwe n'aba VHT zo mu butongore. Buri BFG erimo obutimba 80 kandi obutimba bwono bwiziro mu district egi n'obutimba emitwari 11 53 amakuru go kutongoza as guided by President Museveni nabwo kugira ngo abantu twaza kureta project ya government umwanya twajanjurire abantu abo kuza kwataho nabo kuzaganya. Okutongoza obutimba bw'ensirobu kwakorera mu myanya ebiri omuri Mbarara district ya Rwentojo primary school muri Kasharu South hamwe na Rubindi town council omuri Kasharu North. Azani nchara kubagambira ikintu cyo kushomesa abana kugira ngo wabo rya TV uri kureba president akubataakaza akagambo nyakore rwunga uce ngo haro abana kapiripiriti nabo mbambenda kura president wabe cyo yakora iki yagamba. So nchara kuta emphasis kubagira ngo umushomesa abana kugira ngo rya TV uri kureba president echo tahura umwana wawe atirista kigarukire mu kujya yagambe kineki. Government ya Uganda yatusindishira ubutimba bw'ensiri kwenda kuma ensiri butaruma abantu kandi zikabaturuza umushija gwa malaria. Abantu basima government ya President Museveni habwo kubafaho. Government ya Museveni njikunda munonga kandi nkitamwe kitinisa abo kutukorera kurungi obuhereza obukombantu abakazi benda obutimba nubayamba obutakwatwa mushuiza gw'ensiri kandi tusima government ya NRM obutimba emitwari 11 1520 nibwo buri kuza kugabirwa emiruka na mukaga omu district ya Mbarara yona. Abwa TV West and Adolf Ireka na Evans Taremwa.